Ideme hrať zase Roblox. OK, Roblox, OK. A za 10 dní mám narodky. No za 10. Tak. Som na mojom, jak vidíte, Sigma Dragon. Idem hrať toto, prečo ne toto? Však tak dám si to tu na korejok, food. Nedá sa to dať jasné. Alebo dá sa to zmenšiť. To by... Nedá sa to zmenšiť. No, som tento level. No, som tento, okej. 55. Keďže dostanem to úplne zatne 0.25. Alebo to 3, ale aj 12 by bolo dobré. Toto má 10 miliónov. Zase toto Octo Prime Pet pôjde pre za 7 hodín, OK. Za 7 hodín, OK. Teraz kto bude asi v Squid Game? Potom máme ešte tento svet a potom ešte jeden. Do kuchyne papať. Kto je silnejší robot? Kto bude silnejší? No ja budem silnejší. Papa to na teba. No ja som silnejší. Toho ešte nezabil, má 100 milión teda. Ideš do nového kočíku. Amazing. Tak môže dostať doma. No, budeme banditu. Tak. Marcinka do kočíku a potom vonku sa možno Začneme. pôjdeme stať. Arrow, please try again. No, toto musím zabiť. Tak, a to mám na 100 milión, to je o ničom. To je aký level? To je level 17. Pomôž. Díky. Ale prečo išiel preč ten? Zabije ho? Keď to bude málo, tak chodím tam. Najprv toto, asi ho zabije, ale najprv ja musím toto zabiť. Ešte toto dobre. Tak a keď bude mať malá lapička, tak ide. On sa môže... On robí 350 úzkov. Zabijem to vôbec? Asi ne. Tak asi to nezabijem teda. Zabijem to. Pomáž mi tento. No. Rest in peace, Tomáš Hop. Musím švíhať. Bože, som rýchly. Yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A to bolo také dobré. Kód? Jaký tu bude kód? Oktonara.
Octonara. Co? Jak to registruje? To dobrze napisał, to się że... O Jezu, i tak to przecież można. Tak, chodź, a ja idę sama, nie idzie ze mną. Ciao. Nie. Idziesz do kociku. Czy to są to? Nawet masła diamentów, to tobie... Nie. Choć miałem... Są 50 Pro. No, musimy się brać teraz. Okej. Będziemy brać tu to kruch. Nie idziemy. Chodź, Sabizołek, nie idziemy. Działkiem. Nie wiem, koliko to na to się, ale 3 minuty, tak? Tu to girafa terrestre. Ja nie idę nikam, lebo si zlá. To oni girafa celestre, girafa celestre. Omega Seur. Omega Seur. To są to. Tak, to właśnie tam do na kory. Tak, idziemy tu na to Tralalero 8. Rachunок Kuneni. Tu asi to nachce. Jedna. Gdzie to je asi? Asi to je tunak teda. La desert. La. Tam niekto zabiegol Rilla. What? Áno, tu na to je. Tak, a čo dostanem? Nič. Nič také dobře, čo je tu. Teraz jen tunak. A tunak? Wiesz, to dáme preč tuto 115 za 115. No. Ja si chcem kúpiť toto Lolo Crate. To by bolo dobré, Lolo Crate. Mateo.
Tak. 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 Toto celý deň robím. Si to nechám a takto. No, a čo tak vrtajú? Tak. Tento dávam. Taký. No čo mi dáš? To nie je dobré. Počúvaj. Ono ti dám zvieratka. Tak, a ešte toto. GG. OK. Mona teba z ofer. Mona teba. Mona teba. Dnes diamanty. Rapid Dragon. Nemu teba, ne. Tak. Toto je nuda. Viete čo, idem hrať no a potom, jak skončím video, tak to budem robiť. Pôjdem sa hrať a len tak budem. Zatiaľ poďme hrať toto, hej, toto. Tak. Ešte to tunak. Tak. OK. To je 11 minút. Nie, tu čo? Som si chcel toto. Farebné dobré si kúpim, ale si to nepredám. Lebo to nemám, ja to robím, čo nemám, tak si to kúpim a hneď predám. Kúkajte. Tak. Tak. Sigma Shuffle. Idem sa kúknúť na moje Los Travala Litos. O, 16 milión, díky. Od na tohoto 19. Okay. A počúvajte, už som vám to povedal, ale keď uvidíte tohoto, tak si ho hneď, ale hneď kúpte. No potrebujem niečo lepšie, akože. Hej. Tak, idem tu na 6 milión, 6. Mám 1 milión, 2 milión, 50 milión, 56 milión. 2 milión, 31,8 milión, 6,7 milión. Okay.
Musím sa zase od orangutiny a nanaciny, toho mám. Hej, jasnočka, že ho mám. Foj. Odrazím sa. Dobre. Foj, no. Orangutini a nanasina. Už len pre zábavu si ho kúpim a potom si ho hneď pridám. Predám. 7000 za sekundu. Nič proti našich kokofantov, tralala, kokofantov, žirafa terrestre. Sam mini spiderine, kokofant elefanto. Trenos Truzo Turbo 3000, žirafa terrestre. Bararica cappuccina, non espresso una signora. Ronaldo è cisto 7 milión. Začína za 7 milión sekúnd. Nie, tam je sekúnd. Za hodina. Ja za minút, aha. Chimpanzini, bananene. Chimpanzini, bananene, monkey. Gororbo, fruta, drilo, to som určite mal, len sa kúknem tak. Mám ho. Ja som nemal Lionelika, tu celý som nemal, hej, on mi chýba, takže keď ho uvidím, tak si ho kúpim. Asi bol tam, asi prešiel. Vieš, keď bude už tam, tak... No, nič. Chimpanzini, bananini, wow. Ne. Asi myslím. Chimpanzini. Som skočil viac ako Nubini Pizzanini. A Nubini Pizzanini je tento. Nubini Pizzanini. Hneď si ho predám. Ja si jen tak kúpim a hneď si ich predám. Hneď. Keď si myslíš, že budeš rovnako ešte tomu prvý, ja mám samých dobrých. Koľko mám v tajomstvách? Jeden. Dva. A počúvate, viete, prečo nemám to tu na to laváka Saturnita? Lebo mi to niekto ukradol, som nedával pozor. A ešte tomuto to bol môj kamoš, mi to ukradol, kamo. Som ho hneď blokol. Hneď, kamo. Chimpanzini, bananini, wow, monkey, muči. Chimpanzini, bananini, wow, monkey, muči, alebo nuči, to je mnu. Muči alebo nuči, dajte do komentárov. Barellino lolo. My si kúpim, čo mi chýba. Všetko. Mi chýba jeden, mám. Nemám. Najviac by som chcel din dun. To by som, alebo nie, najviac by som chcel din dun a Mateo. Tých by som chcel.
Šimpanzini bananiny. Za 3 minúty si to môžem dať. A keďže dostanem to tralaleo, tralala, alebo tú ruku, tak to by bolo výborné. Výborné. Váborné. Výborné. Bro. TikTok. Bro. YouTube je lepší. Ahoj. Počúvate, keď budem mať 1000 odberov, tak niečo spravím. A ja si viem, čo spravím. Kúpim si šľahačku, dám si ju na tanier. No. Cappuccino assassino. Za 2 minúty to bude. Ľubiny pizzadiny, musíš ísť preč. Tralalero, tralala, bortogio, bortola, elefanto. Čo? Dneska, Ondrejko, Ružič, Baranovič, Saksič, tak ho volám Fúčo, tak volám. Šéf krabra, kadabra, grobo, fruta, drillo. Čakajte, mám zlatého Tinkenzaur. Mám. Trulimero, trulicina, trulimero, trulicina, trulimero, trulicina. Lupa na to. Trulimero, trulicina. Trolimero. Zostanem tu Mám diamantový tatatasaur. Mám. Boneka Ambalabum. Mám. Svine Bombardina. Mám, ok. Liri lama. Tatatasaur. Mám. Kimchi sama určite, hej. Boneka Ambalabum. Bonekač. 20 sekúnd tam bude. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Som dostal tú ruku. Kamo. Opičku. Škoda, že to nikto nechto vyskúšam. Tylko keď to som išiel vysoko, ale som dostal tú ruku. Takže ne, no. Ale som chcel dostať tralalero, tralala. Ale tá ruka je koľko? Koľko pro? Jedna šanca, alebo čo? Tá ruka je, už to není ruka. Tralala je školka, jaká šanca? 1%.
Šimpanziny. Tak. Haboš. O, Marcel. Ale nie wstoję, to ja inaczej. Ani to nie funguje. Roblox, hej. Wszystko stoi, czekaj. Ja tu to dam, a zaraz staram, czy mi to będzie trwać. Dobra, to trollować. To nie miał robić. Bro, ale to jest troll! Ten debil je troll. Posłuchajcie. Nie zasłuży. Nie zasłuży żyć. Jest umrę. Nie, ale... W życiu musieli tam iść. Šimpanziny. Ja nebudem trollovať, počúvajte. Som v živote netrolloval. No to som klamal. Patapim, patatapim, beberina, kopčina, tralala. Tralali, lirila. Ešte toto ináč troll. Nie, ale to ja v živote nedám. Ja, to je to dobré. Wow. Ale je to... A on ide dozadu, kámo. Dozadu ideš, počúvaj. Čakaj, tam bol nejaký kód. Alebo niečo tam bolo. Kód 6115. 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 Vieš, čo budem trollovať, ani ja si tu. Srandujem. Bro. Ty čo máš tu z ruku? Patapiti. Broušky, to kdo má dát? A to má dát nějaký... Má dát... Čo to som ja, kamo? To si mňa vybrali. Šest, jedna, pět. 6, 1, 5. 6, 1, 5. Patapim. Brr, patapim. Jej to! Dobra. Bacon. Brr, patapim. Bombarina, cappuccino. Čo tam je? To je až dobře. Nič tam není. Uje systému. Dobre, tak keď mám uje systému, tak to znamená, že skončím. Čaute. A Ondriko zahraješ devčenska s tým
Jako dziewczatko mamy.